Ovo je kuća u okolini Kaknja u kojoj je sa svojom porodicom živjela dvogodišnja Džena. Operacija očnog kapka urađena u privatnoj ordinaciji u Sarajevu za nju je bila kobna. Svi smo upoznati sa ovim što je se desilo. Znate svi otprilike da djevojčica bila na operaciji, da je s nekim propustom izgubila život. A ko je kriv? Ja znam da sam predala dijete, da je bilo više ljudi. Nije bio jedan čovjek pa da ga ja mogu kriv. To je bilo 6, koliko ja znam ljekara. Ko je od njih kriv, ko je napravio taj propust, ja ne znam. Džena, od operacije prve ona imala problema sa tom ranicom, nije zarastala. Pa sam nju vodila i na kontrole dole i pisala doktorci preko društvenih mreža, smo se dopisivale preko Instagrama, gdje mi je propisivala lijekove preko društvenih mreža i gdje šta god je rekla da kupim, ja sam kupovala. Odvela sam je na tu kontrolu u Zenici dole i tad mi doktorca govori da se mora taj materijal vratiti, da je se pomjerio materijal s mjesta. I rekla mi je tad da će je staviti na spisak, ali s tim da ima puno djece, ona ne zna kada će moći doći na red. I onda smo mi uz dogovor za Sarajevo gore otišli, pošto znamo da ona već radi privatno i pitala sam može li ona to uraditi, gdje ona pristala na to odmah. Ponudila nam cijenu, da li pristajemo na tu cijenu, mi smo pristali. Da je veća cijena bila, mi bi kao roditelji pripremili pare da se to uradi kako treba. Ja znam da mi je on otvorio vrata svoje ordinacije, do nas je dočekao na vratima, otključio gospodin Bejtović. Nismo znali da nisu verifikovani aparati, nismo to ništa znali dok se ovo nije desilo sa Dženom. Nismo znali da doktor sad ima tu licencu. Čak i kad su nam rekli da je curca u kritičnom stanju, da je dovežena, da je mozak spaljen, imali smo opet neku nadu da će nešto biti bolje, da će doći sebi. Ali kad god smo otišli, svaki put su nam rekli da nema nade, da će ostati živa uopšte. Nakon Džene ostale su uspomene. Slike neprestano gledaju njeni roditelji i braća. Od traženja pravde odustati kažu neće nikada. Niko nije provjeravao te aparate, nije niko provjeravao da li doktorca ima licencu. Ko to nije uradio svoj posao, mi ne znamo. Ali neko sigurno nije. Kao otkud oni da rade ako aparati im nisu verifikovani. Kako im je dao dozvolu. Ja ne znam sam kako ako imate imalo savjesti i znate da vam to sve aparati nisu ispravni, da vam nije ništa, kako imate snage kad vidite djevojčicu od 2 godine i uvedete je tako u tu svoju kliniku, kad znate da nije sve uredno, kako ne grize i savjest ni malo. To mi ne može biti nikako jasno. Da li bi on svoje dijete tu, da li bi mu uradio operaciju? Nismo još uvijek dobili nalaz obdukcije i nadamo se da ćemo dobiti uskoro. Mi nećemo odustati dok se ne sazna istina i dok se krivac dok ne bude svoju kaznu dobio. Jer sutra će drugo dijete isto koji naša Džena završiti. Mi smo za njih niko i ništa. On jednostavno, evo dijete je nestalo i šta, ukopaš dijete i to je to, završi se na tome. Da su radili svoj posao kako treba, da su provjerili te aparate i te licence, da su odradili svoj posao, ne bi došlo do ovog sigurno. Poslije ovog mi više ne vjerujemo nikom. Kome ćemo vjerovati? Vjerovali smo doktorci, vjerovali smo doktorima i evo šta se desi. Odvedete curcu zdravu i živu i izgubite dijete.